Astagfirullahaladzim, Pertamina kebakaran. Suaranya dahsyat. Astagfirullahaladzim, Pertamina kebakaran. Meledak tangki. Suaranya dahsyat. Innalillahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pertamina Balongan kebakaran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pertamina kebakaran, Rip. Astagfirullahaladzim, suaranya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mustangnya kena mama nih. Astagfirullahaladzim. Suaranya kayak geledek dahsyat pisan. Aku merah kan ada rusak lah. Pian pada jeprot. Iya. Sampai ledakan itu yang ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pertamina kebakaran. Pertamina. Pertamina. Ya Allah. Ya Allah. Pertamina kebakaran. Suaranya sampai berdugaan. Sampai gemeter kabeh. Park barang ay, park kah? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pertamina kebakaran. Aduh, Pertamina ya. Buat kita petir teman, buat kita geledek sampai bundol park kayak anak katanya. Iya, aduh kita gak apa nih, astagfirullah sama betul kayak Allah. Oh, tapi begitu glundar kah murub abang. Petir tapi murub abang sun. Jangan lupa sampai lah. Kayak geledek ya, tapi bundor, tapi murub apa nih jabang? Buat kita parku. Di dalam gula, aduh Pertamina. Tapi katanya park, katanya nih gurih gitu. Nah apa nang ledek tuh? Sampai kayaknya. Dahsyat yakin ledakannya Allah. Pian rusak lah pada Rusak jebrot pada perhatian. Lawang apa? Sampai boom sampai. Mana wong simbarak ya kayak apa ya? Simbarak nih kanan dengan anak korbannya beli ya. Sampai konon. Aduh. Iya, Park Tirtamaya. Astagfirullahaladzim, masih gemeter. Suaranya dahsyat, tangki kayaknya. Iya kayak gempa. Lebih-lebih gempa dahsyat ledakannya dahsyat pisan sampai geter kabeh.
Medyo sing uma. Para ko siya na ko sing uma. Masih gemeter. Oh, ning kaya us di bom ba kaya di bom sampai tinendam pun gemeter uma or gabe. Sampai ger. Pertamina kebakaran, Pertamina Balongan. Ning Balongan, Pertamina Kecamatan Balongan Indramayu. Aduh, gemeter. Deg-degan. Sampai pak bedug kaya kanan. Ning Indramayu ang ning Balongan. Bukatan kita gledek go, harus sampai berdur. Astagfirullahaladzim, nggak gemeter, masih gemeter. Mau Jakarta rame, abis karena pada ngungsi lo. Gemeter. Berdua sampai kayak kanan. Sampai kayak bom. Mimi yuk ngungsi yuk, bakal dijemput yuk. Iya lang itu abang kabeh mau tuh lagi pas berdua aku, aduh. Yang Balongan ngaibok. Pertamina Balongan bledug sampai orgabe sakorep. Sampai kayak nang gempa, sampai nang gledeg, sampai pak bedug. Halo. Jeprot pada jeprot. Non. Iya, Pertamina kebakaran utian ning dhuwur, Kang. Siapa ya? Kok dikit. Siapa ya? Langsung dah. Iya, Degan. Sampai gemeter lembut. Iya tangki kayaknya yuk sing kebakaran. Makanya sampai abang kabeh langit. Getarannya embus sampai tekan di getarannya. Tekan Remayu kota kerasa beli ya getarannya ya. Sampai pak bedug. Ning Balongan, Pertamina Balongan kebakaran bedug. Jos, ning kesambi aman beli Jos, ta Jos. Awas Jos, ngungsi Jos, kesambi Jos. Kesambi kagak ngungsi Jos. Dat mana ngemancing TV ke Jos, berita nih Jos. Pertamina ron bledug ron. Buset, tekang desa Waru lo bener. Suaranya tekang desa Waru ang. Lo bener. Nih kayaknya ang simparak aduh kayaknya. Sampai gemeter. Pak bedug. Yambu kita masih ngumah bae Kang Burus. Galangnya sing ngumah bae. Ya ka abane Blangbir pada teka. Damkar dau pada teka. Ketemu bledug bae sampai getar kabeh. Daurun. Dau bledug. Bu Pertamina apa tank kita apa sing kebakaran sing bledug. Sampai tekang arahan getarane. Waduh, apa maning ning kene? Aduh ning sing park. Sampai getar kabeh umah kayapan goyang. Suaranya gede, getarannya gede. Aduh, kin gemeter masih deg-degan. Kayaknya umah aku digoyang-goyang. Tekang Semirang. Aduh ya, tekang Semirang, tekang arahan, tekang lo bener. Rame ron mbuning lokasi ku nih Jatisawit nyampe tekang Jatisawit. Rame ron mbuning lokasi mah beli kiang mana ron gemeter ron. Mana kudu motoran, kiang gemeter. Kayaknya ning kanane rame mbu pakai mobil pemadam kebakaran. Tekang Jatisawit ya. Aduh. Kayaknya mah bakal korban jiwa mah pasti anak kayaknya sing wilayah park-park mah kayaknya anak maksa bae. Ning Pertamina Balongan Indramayu, bledug tangkine kebakaran. Bakal pengen delang nih lokasi mana bae. Kayaknya rame nih lokasi ya, tapi embu bukatan di garis polisi ya embu.
Iya katone kaya gledek tapi parek pisan. Dudu pabrik bedogan yuk neng Pertamina. Pertamina Balongan, Indramayu. Tekang pindangan. Waduh, pindangan ado ya. Umay dadi retak suka urip. Ya pada retak ya mbu. Kita umah sampai orgabeh. Sampai gemeter kayak digoyang-goyang. Terus suaranya gede pisan. Pikirannya ku kiamat bae. Pasekan, oh nyampe Pasekan ya. Gelas Padarigel ya, Padarigel sing adu apa maning kene parek. Iya om, Pertamina, meledug Pertamina tangkine. Dhuwur on, sampai mau ta lagi dau pas meledug ya kawis gede pisan. Ya Allah, Pertamina RU 6 Balongan kebakaran. Durung suwe ron. Kejadiannya sekitar jam Lah sampai tekan Pabian Udik, aduh berarti ya. Kita sing parek mau aduh tinggal ning dampun. getar. Iya ning Balongan. Besar banget. Balongan Indramayu. Sampai pintu semuanya kebuka sendiri. Apian-apian juga semuanya. Balongan pada berduka. retak, pada jatuh. Pertamina yang meledug. Astagfirullahaladzim, itu semakin gede, ah. Lah iya tambah gede banget temen ya. Gede. Iya tambah gede banget temen gini nih ya. Oh, itu apinya semakin besar. Astagfirullahaladzim, ayo ah, ayo keluar ah. Ayo man digaya masa dua masa mana ya. Tambah gede banget lagi disemprot kayaknya. Tambah besar apinya. Lagi disemprot kayaknya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tambah disemprot tambah kayak konon. Waduh buset gini nih. Sampai kaget banget. Orang garun bediron gini masih gemeter ron. Ah, itu deket. Aduh lah masih. Ya lewati. Parah. Waktu main berduka aku. Apa? Betul. Lu ya, lampu pada meledak. Rimen. Aduh, lu pada lunga. Lu tuh masih jadi baik. Aduh kader lur. Kader lur. Teleponan mama, ay, teleponan mama. Telepon mama kon mene. Tambah gede banget gini nek. Karangsong anteng, iya ning kene ganteng. Posisi ning Sekorip. Kita sing Sekorip. Lokasi sing kebakaran ning Balongan, ning Pertamina Balongan. Ning Sekorip. Kecamatan Balongan. Di Pertamina Balongan yang kebakaran Pertamina Balongan. Iya, abane santer kayak bom apa maning ning kene sing parek kayak bom pisan. Sampai ngeri. Duduk kebakaran Pertamina meledug. Pertamina Balongan meledak. Meledug. Termayu sampai kayak gempa wae, kayak kena gempa. Loh, anak suara maning apa maning kah? Pertamina daerah Balongan Indramayu. Pertamina Balongan Indramayu. Balongan Indramayu Jawa Barat. Iya ning Pauman apa maning ning kene? Ning Pauman tekang mana aja. Wong pada ngungsi ta ya, wong kene kaya pada aban yang Melayu lah ya, tambah gede begini nih. Kita sing ngungsi beli kene wong.
Sinar merah mana? Sinar gede kabeh yang warna Pertamina yang bentuk ya. Ya tukang dur-dur kok sampai ngeri. Embu kenapa bisa nemawan gue ya? Tekang tuk dana kerasa ledakannya. Aduh berarti ya tuk dana mah ya. Tahu kejadiannya tahu. Ya oli pirang menit ya. Tahu pisan durung suwe. Tekang bangkir wetan. Iya nih balongan nih. Bentok-entok bensinnya itu apa nih ya mulak-mulak terus wedi kita parak-parakku. Sing parak mau wis pada ngungsi mbok apa kayane. Bu teman tembus 2000 pembeli. Kita mau wedi wae nginfoaken wae supaya pada ngungsi lamun sing parak. Lokasi ning Sukaurip, Kecamatan Balongan, Indramayu. Kebakaran Pertamina Balongan meledak. Aduh, tambah gede banget teman gini nih lah. Bentok-entok teman gue nih. Bahan bakar. Wis dikit wong, tambah gede wae.